twongeye kuguha ikaze ku rubuga rwacu, twongeye kuguha ikaze kuri channel ya Top Figure TV. Tugiye kuba tuganira ku bijyanye n'icyamamare cyangwa se umukuru w'igihugu ariko aragenda atangaza abantu benshi. Umukuru w'igihugu aragenda atangaza isi, benshi bakibaza ese ko ari umunyafrika ubundi biraza guherera he, biragenda bite? By'ukuri n'umuperezida cyangwa se n'umukuru w'igihugu ariko aragenda afatwa nk'intwari ya Afrika, ariko aragenda afatwa nk'intwari ya Afrika. Benshi bakamugira ubwoba, ese ntibiza guhava bigenda nk'uko byagenze kuri bagenzi be, cyane ko tugenda twibuka hari uwo bitwa Thomas Sankara yahagurutse agwanira ubwigenge bwa Afrika, agwanira impinduramatwara muri Afrika. None nta gihe yamaze twagiye Afrika yagiye irabura, iza kubura iyo ntwari ya Afrika. Noneho rero hagiye kongera kuba kandi ikindi kibazo cya perezida wa Burkina Faso Kapitene Ibrahim Traoré, kandi tutirengagije twibuke ko neza n'intwari ya mbere nawe yari umunya Burkina Faso, nawe yaje yivuganwa n'intwaro z'abazungu bivanye n'ukuntu yarazanye umuvuduko ukomeye cyane, umuvuduko wo kurwanira cyangwa se yo gutuma Afrika yibohora ikajya Afrika ikigenga, Afrika ikitwa Afrika y'abanyafrika. Ibyo hari ku bwa Sankara, ko twari dusoje kuyabwira. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigende bikugeraho ku mwanya. By'ukuri rero niba ari ahantu dukura amakuru yizewe, amakuru tuba twagiye tubatohoreza kandi amakuru atagira nk'umuyaga bameze neza, ni kuri Top Figure TV. None byagenze bite? Traoré yakoze akahe gashya? Traoré ni iki hagiye guhindura muri Afrika, cyane cyane ahereye ku gihugu cye cya Burkina Faso? Kapitene Ibrahim Traoré, umukuru w'igihugu cya Burkina Faso, by'ukuri arashaka gukora ikintu kitari bwigere kibaho muri Afrika. Yewe na ba Gaddafi barakigerageje, ntaho ntibyashobotse, uretse ko na Gaddafi byo yakoze by'ukuri nawe yarakoze kandi afite intambwe yagejeje kuri Afrika. Noneho rero ikintu Traoré agiye gukora by'ukuri kiraza gutuma agihagurutsa isi yose, kiraza gutuma abantu batangira kwibaza mbega Traoré bari basanzwe bamwibazaho, ariko biraza kuba ari birenze uko twari dusanzwe tubizi. Traoré rero mbega agiye gukora iki? Traoré ni igiki kigiye gutuma abantu batangarira Traoré? Ni kuri Top Figure TV nibyo tugiye kuba tukunyuriramo. Ubwa mbere Traoré yashizeho ubwigenge bwo kugendera igihugu cye cya Burkina Faso. Uburyo abantu bahora bajya muri Burkina Faso bigiye guhinduka, kuri uyu munsi wa gatatu, ku munsi wa gatatu kuri tariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu, nibwo Traoré yatangaza uburyo abantu bagiye guhora bagendera igihugu cye cya Burkina Faso. Arabishaka ko bigenda bite? Noneho rero ubwigenge bwo kugendera igihugu cya Burkina Faso buteye butya. Burkina Faso, umunyafrika wese agiye guhora agendera Burkina Faso, agiye guhora atembera mu gihugu cya Burkina Faso. Umunyafrika agiye gukorera urugendo muri Burkina Faso agiye gukora urugendo muri Burkina Faso adasabwe visa. Traoré agiye gukuraho visa mu gihugu cya Burkina Faso, kugira ngo noneho buri umunyafrika wese agiye gukorera ibikorwa byo gukerarugendo muri icyo gihugu, cyangwa se agiye gusura icyo gihugu, cyangwa se agiye gusura umuryango wo muri icyo gihugu,
ataviza arinda gusabwa. Yaragize ati mu magambo atuje, ijambo ryavuzwe na Traoré, yavuze ngo abanyafrika turi bamwe, nta mpamvu yo kudahana ikaze hagati yacu. Iryo niyo jambo ryavuzwe na Traoré agiye gukuraho iyi visa. Rero yaravuze ngo byukuri iyi ugerageje kureba iyi ni intambwe ikomeye cyane mu kubaka ubumwe bw'abanyafrika no kwibaka kw'akarere ka Afrika. Ibi ni bake bo bishobora, ni bake banabigerageje bitigeze bikunda. Hanyuma rero kuba wamaze gukurikira amakuru ya Top Figure TV, hari ikiganiro giheruka kuba kivuga ku byo Traoré aherutse gukorera kompanyi imwe y'indege y'abanyafrika, no ikompanyi imwe y'indege y'abanyaburayi, by'ukuri yari y'abafaransa. Yari kompanyi y'indege n'abayikoramwo basa n'abari bashatse gusuzugura abanyafrika, barabasuzugura. Mbese mu basuzuguye harimo na Traoré nyene, bamusuzugura batamenye ko ari Traoré, batamenye ko yagiye mu iyo ndege. Rero by'ukuri iyo nkuru nawe tugiye kuyigarukaho, tubabwire uko byagenze. Twaherutse umugore yakora mu iyo ndege bamufunze, duheruka n'uwari yaje yigize ko aje kugendera igihugu cya Burkina Faso, nawe bamufunze, n'umupilote yari atwaye iyo ndege, bose bari babafunze. Twaheruka inkuru araho igeze, none twamaze nayo kumenya amakuru, twamaze kumenya aho ibintu bigeze. Ariyo mpamvu tugusaba ukanda subscribe, utaza gucikwa n'inkuru yacu yindi igiye gukurikira by'ukuri, kugira ngo tugende tumenya intwari z'abanyafrika uko zigiye kugenza Afrika mu minsi iri imbere. By'ukuri rero Afrika nk'uko twagiye tubyumva, igiye kuba umugabane ugiye kuba utangazwa na benshi bawibazaho, cyane cyane ko Afrika niwo mugabane ufite novuga ubutunzi cyane cyane buri munsi y'ubutaka, butunze na biriya bihugu bya Burayi. Cyane cyane murabona ko biriko biragenda bitezana na desordre kugira ngo Afrika yacu igume iri hasi. Rero na makuru nkayo tugiye kuba tubanyuriramwo, tugusaba ukana subscribe niba ari ubwa mbere by'ukuri ugeze kuri Top Figure TV, ukane subscribe, ufungure n'akazogera aho hepfo, kugira ngo amakuru ahageze notification ugende uyibona, kugira ngo tugere dusangira amakuru yo kuri Top Figure TV. Rero by'ukuri rero wakoze no gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV, tuguhaye ikaze mu bindi biganiro biri imbere bigiye gukurikira.